Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ihuriro ry'ingabo za Kongo Kinshasa n'M23 baramukiye mu mirwano ikomeye mu bice bitandukanye by'intara Kivu Amajyepfo. Urusaku rw'amasasu y'imbunda zirimo amasinigani na AK47 nirwo rwiganje muri santere yakaziwe muri teritwari ya Walungu kuva mu gitondo cyo kuwa kane. Muri grupu ya Ruvungerere muri teritwari ya Uvira naho haramukiye imirwano ihanganije F23 ry'ingabo za leta ya Kongo. Mu majyaruguru ya teritwari ya Kabara abarwanyi bazirendo bateye santere ya Mudaka. Abarwanyi ba F23 baturutse Bukavu bahangana nabo. Iyi mirwano yatangiriye mu bice birimo Katogota, Rubarika na Ruvungi muri Uvira nakaziwe mu rukero rwo ku itariki 2 z'ukwa 12. Umuturage utuye mu isantere akamanyora muri Walungu yavuze ko mbere y'uko imirwano itangira bari babonye abasirikare benshi ba F23 bari bafite ibifaru n'intwaro ziremereye bajya ku burinzi. Amakuru agera mu itangazamakuru avuga ko F23 amenye ko ingabo za Kongo n'iz'u Burundi na bazirendo bigiye kuyigaba bitero muri Kamanyora ifata icyemezo cyo kubitanga kurasa. Umuntu hafi y'ubuyobozi bukuru bwa F23 yasobanuye ko ibisasu byumvikanye mu gitondo cyo ku itariki 2 Ukuboza byarashwe n'abarwanyi babo kandi ko byahungabanyije bikomeye ihuriro rya leta ya Kongo. Uwo munsi ingabo za Kongo n'iz'u Burundi nazo zarashe muri santere ya Kamanyora imaze amezi hafi 10 igenzurwa na F23. Ibisasu byazo bisenyuza abaturage n'ibikorwa remezo, hafi abaturage batatu bandi barakomereka. Muri sheferi ya Kaziba naho harashwe ibisasu bisenyuza abaturage. Radio Maendeleo ikorera Bukavu yatangaje ko hafi abaturage barenga 20 barimo n'umuyobozi wa grupu ya Muhumba n'abana be 4. Tariki 2 Ukuboza ry'ingabo za leta ya Kongo ryarushijwe imbaraga ryamburwa Katogota. Bamwe basirikare bundi bavuye mu gace ka Mino bari barubatsemo indake bajya mu mujyi wa Uvira abandi bahungira mu Burundi. Abarwanyi bazirendo bakoze igisa n'imyigaragambyo batuka umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri Kivu Amajyepfo Brigadier General Muri Civili bamushinja kuyobora nabo urugamba. Igikuba cyaracitse mu buyobozi bw'intara bwashyizweho na leta ya Kongo kuko nka guverineri wa Kivu Amajyepfo Jean-Jacques Purusi yavuye mu mujyi wa Uvira ahungira mu Bujumbura. Kuva mu ijoro ry'uwo munsi abarwanyi ba F23 bari mu ntera kilometero kimwe berekeza mu mujyi wa Ruvungi. Uwatanze amakuru avuga ko birinze kuyinjiramo bwangu mu rwego rwo kwirinda ko ubuzima bw'abaturage bahungaga bwahatikirira bafata icyemezo cyo kuyizenguruka. Mu gitondo cya tariki 3 Ukuboza imirwano yubuye muri Kivu Amajyepfo y'ingabo za leta ya Kongo yongera kurasa ibisasu muri Kamanyora no muri Kaziba. Umuvugizi wa F23 Lorenz Kanyuka yatangaje ko ibisasu byarashwe muri Kamanyora byaturutse mu Burundi kandi ko byishe abaturage 4 abandi 6 barimo abana 3 barakomereka. Iyi mirwano iri kuba mu gihe ku itariki ya Ukuboza Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hasinyirwa amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa agamije kuzana amahoro arambye mu karere. U Rwanda na Kongo byemeje gushyigikira ihagarikwa ry'imirwano mu ntara Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo n'ibiganiro bya politiki nk'inzira rukumbi igana ku mahoro. Reka amabwire ko ihuriro rya F23 rivuga ko ibitero simusiga by'ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, Mayimayi, Wazirenda Bacanshuro, imbonera n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ryibasiye abaturage b'abasivile ndetse n'imirongo yose y'imbere y'urugamba byakomeje n'ubugome bukomeje kuwa gatatu ushize. Mu itangazo rya F23 yavuze ko ubutegetsi bukoresha indege zabwo z'intambara, indege zitagira abapilote n'imbunda zirasa mu ntera ndende mu kwibasira abaturage b'abasivile muri Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo bishora aka karere mu mperuka nyayo. Ibisasu bya bombe bya hato na hato biterwa nkana kandi bidafite ishingiro ngo bigize ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyoko muntu. F23 iramagarira abaturage ba Kongo gutanga ubuhamya ku bwicanyi bwakozwe n'ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibisasu biturwa ku birindiro by'ingabo z'u Burundi birimo n'ibyo ku mupaka w'u Burundi bisenya amazu kandi bigahitana ubuzima bw'abaturage bacu mu turere dutuye cyane Kamanyora. Mu guhangana n'iki gitero gikomeye cyane dukomeje kwitegura rwose kurinda abaturage bacu no kubuza kuryohoterwa rikomeza. Iryo ryavuze ko umubare w'agateganyo w'abishwe n'ibyo bisasu byavuye mu Burundi byibasiye uturere dutuye cyane muri Kamanyora mu ntara Kivu Amajyepfo ari abantu 4 bapfuye 6 barakomereka. Ku rundi ruhande umutwe witwaje intwaro wa leta urwanya leta y'u Burundi wahakanye gukorana na M23 na twirwaneho irwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa. Tariki ya 23 Ugushyingo uyu mwaka umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza yatangaje ko leta itabara FNL yanzabamema twirwaneho na M23 bakoze ibyo rikorera mu gice cya Minembwe gihuza teritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga. Brigadier General Baratuza yasobanuye ko iyi mitwe ariyo yatumye ingabo z'u Burundi zifunga inzira zihuza Minembwe n'ibindi bice mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'umujyi wa Uvira n'umupaka w'u Burundi. Umuvugizi wa leta itabara Patrick Nahimana ku itariki 3 Ukuboza yatangaje ko umutwe udakorana na M23 cyangwa twirwaneho bitandukanye n'ibyavuzwe na Brigadier General Baratuza. Nahimana ati leta itabara yongera gushimangira ko nta huriro ibamo kandi ko impamvu z'urugamba rwayo izwi na leta y'u Burundi n'umuryango mpuzamahanga. Kwirwaneho nayihakana gukorana na itabara ndetse na FNL. Mu kwezi gushize yasobanuye ko imitwe y'u Burundi itaba muri Minembwe kuko iba mu mashyamba ya Mibunda n'ayitwa Kankova. Leta itabara yibukije ko cyatumye ifata intwaro ku butegetsi bw'ishyaka CNDD riri ku butegetsi 2025 bwarenze ku biteganywa n'amasezerano ya Arusha yavuga ko nta mukuru w'igihugu ugomba kurenza manda 2. Ati mwibuke ko urugamba rwacu rushyigikiye gusa n'abarundi bumva impamvu yarwo hashingiye ku ibarizwa ry'amasezerano y'amahoro ya Arusha yishwe na leta ya CNDD bigateza umwuka mubi wa politiki mu Burundi kuva 2015. Uyu mutwe witwaje intwaro wasabye umuryango mpuzamahanga gufasha abarundi barimo abatavuga n'ubutegetsi n'ababurwanya kujya mu biganiro kugira ngo bashyire ubuyobozi bushingiye ku masezerano ya Arusha.
nkivuga ku Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye Burundi na mugenzi wa Kongo Kinshasa Felix Tshisekedi bagiranye ibiganiro byabereye umuhezo muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Ni ibiganiro abategetsi bombi bagiraniye Washington muri Leta z'Ubumwe za Amerika, aho bitabiriye umuhango wo gusinya amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo. Perezidansi y'u Burundi bicije ku rubuga rwayo rwa X yemeje ko Tshisekedi na Ndayishimiye baganiriye gusa nigeze bivuga ibikubiye mu biganiro bagiranye. Aba bagabo bombi bagiranye ibiganiro mu muhezo mu gihe ingabo zabo no kuvuga iza Kongo n'iz'u Burundi zifatanije n'FDL zikomeje kurwanira n'umutwe wa M23 mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Kuwa gatatu imirwano ikomeye ibera mu duce twa Ruvungi na Kaziba nk'uko bitangazamakuru byabyanditse. Imirwano muri utwo duce ndetse no mu tundi twinshi two muri Kivu y'Amajyepfo yatangiye kuwa mbere w'iki cyumweru. Kuri ubu Ndayishimiye ari Washington muri Amerika, mu gihe Burundi bushinjwa kuba bukomeje kubangamira amasezerano y'amahoro muri Kamena y'umwaka, ahanini bitewe no kuba ingabo z'u Burundi zikomeje gufatanya urugamba na FDL, umutwe urimo bose bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Hanyuma ariko kandi Kongo Kinshasa n'u Burundi byashyize mu bihugu 19 Amerika itemerera abantu babyo kwinjira muri icyo gihugu. Ubutegetsi bwa Amerika bwahagaritse kwakira ubusabe bwose bwo kwinjira muri Leta z'Ubumwe za Amerika buturutse mu bihugu 19 bifite ibyago byinshi nyuma y'iminsi mike bayitero kirasiko ryahitanye umuntu i Washington muri Amerika cyakekogamo umunya-Afghanistan nk'uko byatangajwe ikigo cya Leta gishinzwe umutekano imbere mu gihugu. Hari kuwa kabiri ku itariki 2 Ukuboza ihagarikwa ririba abantu mu bihugu 12 byari bisanzwe bibujijwe kwinjira muri Amerika kuva muri Kamena, ndetse n'abandi bo mu bihugu 7 byari bimaze iminsi bifite ibibazo mu gutanga visa nk'uko bigaragara mu nyandiko z'ishami rishinzwe abinjira n'abasohoka. Ubusabe bwo kubona green card bw'abaturuka muri ibyo bihugu kimwe n'ubusabe bwo guhabwa ubwenegihugu bwahagaritswe. Uru rutonde rurimo bimwe mu bihugu bikennye kandi bigaragara ko bidafite umutekano uhagije. Mu kwezi kwa Kamena umwaka Perezida Trump yatangaje ko abaturage ba Afghanistan, Burma, Chad, Kongo Kinshasa, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Irani, Libya, Somalia, Sudan na Yemen babujijwe kwinjira muri Amerika. Ibindi bihugu 7 byongeye kuri urwo rutonde ni Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan na Venezuela. Kuwa mbere tariki ya 2 Ukuboza umunyamabanga wa Leta ushinzwe umutekano imbere muri Amerika Chris Noem abinyujije ku rugo rwa X yatangaje ko yasabye Perezida Trump kubuza kwinjira abaturage b'ibihugu byose byohereje muri Amerika bagizi ba nabi, abiba ubutunzi n'abandi batunzwe n'imfashanyo. Ati ntabwo tubakeneye nta n'umwe muri bo. Kuwa kabiri tariki ya 2 Ukuboza Perezida Trump ubwe yongeye gutangaza amagambo akakaye ku baturage bo mu bihugu bya Somalia avuga ko batakwakirwa muri Amerika. Ati sinshaka kwinjira mu gihugu cyacu. Guhera tariki ya 23 Ugushyingo uyu mwaka nyuma y'igitero cyabaye Washington cyakirwa mu Afghanistan cyahitanye umusirikare wa National Guard kigakomeretsa undi bikomeye. Ubutegetsi bwa Trump bwahagaritse ibyemezo byose byo gutanga ubuhungiro muri Amerika. Perezida Trump yashyize imbere politiki ikomeye yo kurwanya abinjira binyuranyije n'amategeko, avuga ko igihugu cya Amerika kirimo kwinjirwamo n'abanyamahanga b'abagizi ba nabi. Gahunda yo kubirukana ku bwinshi yagiye igongwa n'inkiko zitandukanye cyane cyane zishingikirije ku burenganzira abo bantu bagomba kuba bahawe. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika bazi ko Perezida Museveni yakize umuyobozi w'urukiko rwa gisirikare mu gihe kirekire abanya-Uganda bategereje. Ikinyamakuru Chimp Report cyavuze ko ikirwa rya Brigadier General Richard Tukacungurwa riharuye inzira yo kuburanisha General James Birungi watawe muri yombi mu kwa 8 y'umwaka ashinjwa ruswa, ubugambanyi ku gihugu ndetse n'ubwicanyi. Amakuru ava mu gisirikare cya Uganda PDF aravuga ko abacamanza bashyizwe muri uru rukiko hakurikiyeho kuburanisha imanza zimaze igihe zarahagaze kuko bari baracyuye igihe, ndetse n'amavugurura aherutse gusabwa n'urukiko rw'ikirenga rinagendanye no kumucamanza mu rukiko rwa gisirikare agomba kubariza amategeko atari uguca imanza hakurikijwe amategeko agenga ishyamba. General Birungi wahoze ari intasi nkuru ya Uganda, urubanza rwe rumwe mu zikomeye zigiye kuburanishwa n'urukiko rwa gisirikare rwa Uganda kuva habaho PDF. Itsinda ryashyizweho na General Muhoozi Kainerugaba ngo ricukumbure ibibera mu gisirikare bere umugaba mukuru ryasanze General Birungi yarahimbaga amakuru ubutasi atariyo agamije kwirira amafaranga avuga ko aragenewe guhashya iterabwoba rihimbano. Icyababaje abasirikare muri Uganda nuko muri 2023 General Birungi yabeshye Museveni ko ikibe gikuru muri ADF Made in Karubo cyarasiwe ku butaka bwa Kongo kanamuhemba, ariko nyuma bagasanga yarabeshye nkana icyo kibe gihumeka n'andi gicurane gitaka. Nubwo General Birungi ari umuntu ukomeye mu gisirikare cya Uganda ufunzwe, ntabwo ushinjacyaha bwa gisirikare buratangaza ibyaha murega, ndetse dosiye ntirakirwa ahagaragara kugeza ubu. Hagati aho Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yohereje Vice Perezida we Jessica Arupo i Washington muri Amerika mu muhango wo gusinya amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Vice Perezida wa Uganda yageze i Washington DC mu ijoro ryakeye asanga abandi bategetsi benshi mu bihugu byo muri kano karere, Perezida Paul Kagame, Felix Tshisekedi wa Kongo Kinshasa, Evariste Ndayishimiye Burundi na William Ruto uyobora umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ubutegeka n'igihugu cya Kenya bamaze kugera muri Amerika. Abahagarariye Leta ya Qatar, Togo n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe nabo barategerejwe muri uyu muhango. Biteganyijwe ko amasezerano asinywa ku itariki enye z'ukwezi kwa 12 atangiza urugendo rutoroshye ruganisha akarere ku mahoro arambye. Itariki ya 27 Kamena uyu mwaka u Rwanda na Kongo byashyize umukono ku masezerano yibanda ku gusenya imitwe y'iterabwoba FDL no kuvanaho ingamba z'ubwirinzi.
aho uyu munsi yibanda ku bufatanye mu by'ubukungu. Nasimukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe umunyamabanga leta muri y'abakozi ba leta muri Kenya Geoffrey Ruku yavuze ko yagereje kenshi kubwira Rigati Gacaguwa ngo ace bugufi bibaye perezida wa Muruto ubwo ari vice perezida akamubera ibamba kugeza ubwo yaguzwaga. Uyu mugabo yavuze ko na Professor Kindiki Kiture waje kumusimbura bamwicaje inshuro nk'eshatu zose ariko bagasanga Gacaguwa ntayina mu mavi ashaka guhangana na shebuja. Bwana Ruku avuga ko kurikije uko azi Gacaguwa atamushyigikira ngo we perezida wa Kenya ndetse ngo azakora ibishoboka byose kandidatire ye ntiyemerwe kuko ngo atari umugabo w'ijunja n'ijambo. Bwana Rigati Gacaguwa naherutse guhamya ko ari umuntu udahanwa kuko mu kwezi kwa 11 yaravuze ati Professor Kindiki Kiture yagereje kungira inama ngo ntirukanwa, ambwira ko ngomba kuba perezida mbese ngaca bugufi ariko naranze kuko nifuzaga ko nzamufatanya cyaha mu bwicanyi budasobanutse bwakorerwaga mu gihugu. Minisitiri w'abakozi ba leta avuga ko Gacaguwa yanze kumvira inama rinda agera ubwo yirukanwa ku mwanya wa vice perezida maze imyaka 2 gusa, kandi ngo yaza kumva icyo bamubwiraga kubaha perezida n'ubu bakiyicaye muri iyo ntebe. Perezida Ruto yakunze gushinja Gacaguwa nyuma yo kumwirukana ko ari umuntu udaca bugufi kandi wifatanya n'abagizi ba nabi. Abagabo kugeza ubu ngubu ntibacana uwaka ndetse bakunze guterana amagambo. Nk'ubu Perezida Ruto yavuze ko bavuga ko ari kwerekeza Kenya wizo nk'ibyo Somalia irimo aho kwigira nka Singapore nk'uko yabisezeranije abaturage ari ibicucu. Ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 Rigati Gacaguwa wari vice perezida wa Kenya yavuze ko Ruto amaze igihe abeshya abaturage bidashoboka. Ataje mwumvise Ruto abeshya abaturage ko ari kutuganisha mu cyerekezo cya Singapore mu gihe ari kudusubiza inyuma harenze 1963 mu bihe by'ubukoloni n'itotezwa, ibyorezo, ubukene n'ubujiji. Igihe cye cyo kongera kwiyamamaza kizagira turi nk'aho Somalia iri muri iki gihe. Uko niko Gacaguwa yavuze. Ku itariki 2 Ukuboza uyu mwaka ubwo perezida ari mu nama y'umutekano yabaye nk'ugaruka ku byatangajwe na Gacaguwa avuga ko avuze ko ari kwerekeza Kenya aho Somalia iri ari igicucu. Ati hamwe n'Imana tugomba gukura Kenya mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere ikaba igihugu giteye imbere. Ako kazi karashoboka ndetse abandi barabikoze. Mu myaka 30 Ubushinwa bwavuye mu bihugu bikennye, uyu munsi ni igihugu cya kabiri gifite ubukungu bukomeye. Mu myaka 30 gusa twabikora natwe. Yakomeje avuga ati hari abantu njya numva iyo tuvuze ko tuzakura igihugu mu bikennye tukagiteza imbere bavuga ngo ntabwo bishoboka. Ari n'abandi iyo mvuze ko dushaka kujya mu cyerekezo cya Singapore bavuga ko bashaka kujya mu cya Somalia. Abo ni abantu b'ibicucu. Ngo avugaga Gacaguwa. Perezida Ruto na Gacaguwa bamaze iminsi badacana uwaka. Umwana wabo mubi wagaragaye cyane mu kwakira ko umwaka ushize ubwo uyu mugabo yeguzwaga ku mwanya wa vice perezida yari amaze imyaka 2. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikire muri Tanzania, abanyamakuru bakodeje ba muri no barandika. Banditswe ipolisi muri Tanzania cyaburiye abantu bose bari gutegura imyigaragambyo tariki 9 ku kwezi ko bashatse babireka ko bazahura n'ingorane zikomeye. Amakuru avuga ko abanyatanzania barahiye ko bazigaragambya cyane cyane urubyiruko n'imirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu. Polisi yasabye abacuruzi mu gihe Dar es Salaam kutazafungura amaduka n'amaguru yabo uwo munsi kuko amakuru y'iperereza avuga ko imyigaragambyo igeze kuritegurwa. Ikinyamakuru The Chanzo cyavuze ko mu mujyi wa Dar es Salaam kuri ubu huzuye abapolisi n'abasirikare bagaragara n'abatagaragara kandi bafite imbunda ubona ko zidasanzwe zimenyere muri uyu mujyi. Polisi yavuze ko abaturage badakwiye gutinya abashinzwe umutekano ahubwo bakwiye kubaha amakuru bakabatungira urutoki rw'abashaka kwigaragambya bakazavugutirwa umuti usharira. Mu matora ya perezida yabaye mu mpera z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka yabaye imyigaragambyo ikomeye, abantu bataramenyekana umubare warapfuye. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yaburiye ko guverinoma yiteguye byuzuye guhangana n'imyigaragambyo mishya iteganyijwe ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12. Avugira i Dar es Salaam ku wa 2 Samia Suluhu yavuze ko leta izarengera igihugu n'ingufu zayo zose. Imirimbanyi muri Tanzania zateguye imyigaragambyo ku wa 2 cyumweru gitaha tariki 9 Ukuboza, umunsi ubusanzwe Tanzania izihiza ubwigenge bwayo. Ambasade z'ibihugu bimwe na bimwe by'uburengerazuba zaburiye abaturage babyo babayo kwitwararika n'abajyayo kubyirinda mu minsi yegereye itariki 9. Kuri uwo munsi nyine Perezida Samia Suluhu Hassan ati igihe cyose abigaragambyo bazazira turiteguye, tuzahagarara twemye turengera iki gihugu n'imbaraga zacu zose. Niba udakunda Samia nta mpamvu yo kubangamira igihugu. Ubutegetsi bwa Samia bushinjwa batavuga nabwo guhonyura uburenganzira n'ubwisanzure bwa politiki ku batabona ibintu kimwe n'ishyaka CCM muri ku butegetsi. Bushinjwa kandi gufunga, kwica no gushimuta bamwe bagaragaje umurongo unyuranye n'uwa CCM barimo Tundurisi wafunzwe imbere y'amatora mu gihe yakomeza kumvikana asaba impinduka mu gihugu. Avuga kuri urwo rugomo rwabaye, Perezida Samia yahagaze ku cyemezo cya leta cyo gukoresha imbaraga ko byari ngombwa kurinda amahoro no kubuza ko haba icyo yise kugereza guhirika ubutegetsi. Ati batubwiye ko twakoresheje imbaraga z'umurengera kubigaragambya, ni izihe nkeya twagomba gukoresha? Twagomba se kurebera abigaragambye bariteguye guhirika ubutegetsi kugeza aho bigezeho? Yari kubikiri leta sikora, ntabwo ari uko leta ikora. Nta perezida yakora ngo amenyekane mu by'ukuri byabaye muri Tanzania, ariko abigaragambya biravuga ko badashaka gutegekwa na Perezida Samia Suluhu Hassan, ariko nawe yavuze ko ari perezida babishaka batabishaka bakwiye gutuza akabategeka.